Karbianglong berta kithanjia bangnili sami kacerong parpi. Aprangsi berta thepi arjuitha. Sarding India rong COVID-19 na keso chot kali pokhori mate lang teng alang si kemesen kijun lapen kacing lu alang ke hokna. Ning koi raisi lockdown kangkir ke pha ahut Hyderabad alongta kachongdat amen pen karbiatun kacing thangdun. Koilamati Sarding India rong arlo rong bin lang sunat hoy asan chom along kado kabe don thongkep sose aradatun kijunala chinglu chingthia dim mesen ave non ningkreng apor kai chosok bom alang he anta arni ke swajok krenget lasi non malom COVID-19 akeso akisung kali bangso arong aradatu lang teng along si chinglu chingthi kecham kang thia son anta bangso alang teng along alang keter o pusitame sok nang kok athe kapregadim kawedat ajok si chinglu chingthi nanglo koilamati along langke pia hemdo setame akam pipe lasi tim Karbianglong CM Tuliram Ronghang ke Japon bangso sanchom along kimesen kijuna lang akor ke pangni jiaphan hadaga rong aradatum tuning rifon koilamati penser lijanging tigathar news fast Karbianglong. Lockdown kangkir kang hapisik bukulia center puluni hawara radatum bangso kisu kapire apong kidoa joini lockdown along chirap chitudun petsi ing sampen ani pathon bomlo sonsi rongara ratumanta methang hem chedok lipsi ke ong seta jesemet ani wang kachong dadaratum kisung chuhanga thaya beajok apok ang se chidang lokatumanta dolo lasi sang tangka keronjia panman tuma pusi chonghong dingdang lo puta birtanang pele bukulia penmen sing ronghang news fast Karbianglong. Pirthi adang piarlo kajethang klub COVID-19 coronavirus akesopen kapajogji aphan pura Bharat adang pialong lockdown mate detpi kangkir kang hap along jesimet rongrup arlopen kachongdat athai kabe pua joini helowing adem Hyderabad along an kachongdat damatum hadak kidun kaching thangdam bon sitame non malom apor abangke hadak kachongdat athai kabe tangka maha pusitame kabe saide lasi non apor kachohang hai hi pusitami apok ajoini chohang nang poklo lasi Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphan alang litum akerap chohang pon hapu council pen CM Tuliram Ronghang atumi website portal info@lo sita alang litum kachini nia joksi kisung chetonglu kheroni pen ransing teron news fast Karbianglong Pinya berta lansi pajudlo dome thakme kardong